Serchhip cable network clear to te chibaivek ule CHANCHINTHAR chhiar tu R.LAL than siami voin khan Serchhip district Green Mizoram day sangni somni pani HOWNNA THENZAWL golf course a BUATSAIH ania thingphun natlang nei zui ngalani a HOWNNA in khom khwalian pi na zukumar IAS Serchhip borsap chuan CHMUN konga thokchalo mandong tu te zongjong LAWMPUI thu asoya Green Mizoram day a thingphun te thing na hum halte ramngo hum hal thu te soin kanin zirtira thing kan phun boka nima sela he ni in atum hi thil thuk zok le ril zok komin ka sia chu khwa rel leilung ne na in rim taka nun hau na hi ani tuile boruak thiang lim poimo zia hi in shil non fo wangai lova kan nun na nar poimo em tuile boruak thiang lim kan nei theina nar chu thingle mau te hi an si a chu wang chuan kan thingle mau kan ramngo te hum hal hi ngai tha thei ani lova phutaka bo zui zel tur thil ani ti in Green Mizoram hlok taka man poimo zia soya Serchhip district ka malak na thatak alo om to thina wangle vo in thlenga mi puiten phutaka kan la kalpui zel chu lom omati thu atar langbok hunkal to a kan thinglo phun to te andam kho chwa theina na bezel turle kan fa te hne na thingphun poimo na zirtir war deuh turina cha bokani khwalian hian tun kumkal me ka kangmei ven na konga ti tha khwa te hne na lom man hlan na ani ngala lom mandong tu te chu pakhat na lungpho hne na citation le cheng singa pani na zote south hne na citation le cheng sing thum pathum na bungtlang hne na citation le cheng sing ni te hlan anni heng lom mandong tu te hi state level atangin lom man hi siam sak anni a anni ba ka hian district level committee chuan na thok chakwa pathum dang te hne na shat pui na thilpe kan hlan boka chungkhwa te chu leng piler le chhinchhip mual pui an ni a citation le cheng sanga theu pe kan ni chanchinbu kangmei ven konga ti tha pakhat len call daily newspaper nena citation le cheng sanga pe kani bok inkhom hi pulal biak chama chong tho DFO THENZAWL member secretary Serchhip district Green Mizoram committee chuan kai shwain Green Mizoram Serchhip district malak na THLANGPUI report pe a covid shipui wangin kumni chung chu kumdanga kan man thin angin kan hmang theilawa nima sila kumina thatakin kan hmang le theita hi alom om hle ani ti kumin hi Green Mizoram day voisam ni palina ani a ni kumbi ka khan Serchhip district Green Mizoram day a thingsang khadzali vel phunin sang sari vel zet mi pui te hne na sem chua ani Dr. L.THANGMAWIA'N Assistant Professor Department of Botany Government Serchhip College chuan tuit na insiam chhona na ramngo poimo na ti thupui mangin kalkhom te zirtir na ape a puke saitloanga DIPRO kai shwain in kalkhom te hian nungcha le ramngo te hum haltura intiam na thu an soirwala puarel chuan oma honorary wildlife warden in lom thu soina in hun akhar ani convention center a HOWNNA in khom nei zo hian golf course ram leilung luangral tur ve na le asira luang vanvalui tui na hum halzel nan mun thlan bik enge moza ta thingphun HOWNNA nei zui ngalani a naktuk hian sarkar department le pol sang Green Mizoram day kalta a thinglo phun thin to te chu an thingphun te samfai na natlang nei tura beisei anni Voin Khan VETY Farm THENZAWL DR.K.BEICHHUA HN VETY Minister in SIAL Pachithavul Punna Muntura HONG L.THANGMAWIA'N Vice Chairman HN VETY and Agriculture Board chu khwal zaom ani khwalan DR.K.BEICHHUA chuan ti takzeta beitu ten pathian mal somna andong thina thokrim tata na din chhapui theina tur mal somna ramthra sikle sanwam tak min pethu pathian hian state rethaile nufal big tura min siam arin omlawa mitin in thei top chwa mani zona na kan tho theu apoi mo em ani ti a sial vul tu ten hlotlin na sang tak an mu theinan voina apachi tha vul punna tur mun kan hong theita hi alom om hle a radu om tak a chwa nge ka ring tlatani ti minister chuan mithun state farm hontak chu sarkar masain ma alo lak tran to ani thu soin bullo tran tu te chunga lom thu asoya Mizoram chu saena sapol tak kan ni a ma se sai tur thar chwa lama kan hnufual hle thungsi a sathar chwa alo pun chwa zel theinan voina kan hontak state farm hian na satakin min pui kan be se a sial vul hi eizon na thatakani ti sia a chalai te poin kan war deuh atul ani ti khwalza om pusi lalmuan puya MLA point thu soin sarkarin kanram chu sa in to del tir atum meka
tuna sial vul na hon fel tak po hi kanin tau del tur kong hong tu poimo ani ka be se ni atia manlaya chuan sial nga chung hausa anga yan di thina voina po sial nga theite chu mi hausa a antling ani abulchan na chau lanima se mason ra bi poimo takani awangin na lomom hle a hetiang mun poimo ti puitling tura theitop chwa tu chief minister le agent VETY minister chunga lom thu ka soyani ati mithun state farm honna income hi Pilalzar Moi IAS secretary agent VETY chuan kai shwaya pularem liana director agent VETY chuan an malak dan le ruang man na an nei te soin sial thachi achitha tur apa thar chua sial vul tu te hne hlan thin chu he farm in tumberani a Mizoram kan sial vul te hi anni anga kan vul mai chuan achi thalo an lo chwa thei thin awangin achi tha thar chwa kha he farm in tumberani ti THENZAWL sial vul na mithun chet farm honta khi NEDP project hnuaya cheng vaibel chethum senga sakani a ran in pathum anote le changlai in apa in le apui in om sanga ranin pakhata hian ran somni borvel zelan lenga tuna hian apa pakhat le anu paruk thlasoma changa thlasomni pariat in kara upan meka leng khobe le riang tle achanga la khomte anni voin khan engineer rin oma deputy speaker chuan CHHATLANG higher secondary school HSSLC exam sangni somni pakhata changa sangni somni pahni za lom na hun MINECO Deputy Speaker Engineer rin oma chuan CHHATLANG higher secondary school HSSLC exam sangni somni pakhata changa sangni somni pahni zan pass no lom hun MINECO ni som tharuk sangni somni pahni higher secondary school CHHATLANG HSSLC exam sangni somni pakhata changa sangni somni pahni se sona zan pass lom na hun hi engineer rin oma chuan khwaliani in MINECO zirna poimo zia le hlotling tur hian palian le tetin omzia omlo thua soi tumru na hi hlotlin na bul ani thu soin zirlai HSSLC hlotling te aizo khera college seat kan chanlo poin notice college chaber pangazinga thlan Serchhip omti in zirlai te acha hlotling tur chuan mani in rin tok na neya a chaber kan ni ti rilruwa kan puta poimo zia soi nungchang thra zonun zemoi kan put zel hi kan nam din chhuana ani ti zirlai kal khom te acha bok ani result thra ne ilom na hun hi school managing board chairman PUARLARIM chungan kai shwain pilal ompui ralte principal and managing board secretary in report ape bok pulal lom omadio Serchhip in MINECO thu asoya rem tluang pui lecturing lom thu sein huna kharani CHHATLANG higher secondary school hi kumsang ni som palia changa din ni in me ni som pani sang ni som palia chang khan class lak tran ani a kumsang ni som pasari khan provisional permission pe kan ni khatla som sang ni som ni pani khan lamsam grain in 8 lan kai an ni a an din tir atang hian HSSLC exam voiriat an machon to a adin tir kuma zirlai pakhat fail bak tun thlingin failed an la omlo ani voin khan ZPM Serchhip block chuan political training le mitharlom lo hun PNI vengwai me hola an manga BIALTU MLA pulal du omale LTHANGMAWIA'N GS ZPM headquarters tenant MINECO he huna thu soi tu pulal du ama BIALTU MLA chuan Serchhip khopui chung unit rang som pariat atanga an party zom thar mi zaruk somriat pali te chu ZPM policy hlotlin theina tura rinom taka thopui tan alom luta an party shwai tu ten an policy le mi pui laka an rin om lawani chuan tu ma in zuireng an balawani ti shaturin acha non le a ZPM thinlung pureng ZPM a inja lu kher tul tilau kan tam to a chuti chunga vote Serchhip by election a po an chak na ZPM vote tu tamber ani ati party sang in mimala an be ina sajia soin henga ma be tu tam tak chuan anin chhir thu an shil le fo thin ati a social media a in hnial bing chuan du lo min soi tir thina wangin mena thlak thiama tul hle ani ati a lungrual na huaisen na rin omna le tlom na le zoram tan i be ho zelang u ati he huna thu soi tudang pulal thazwala roi te general secretary ZPM headquarters chuan ZPM bo ruwa ka thazela party dangin min buai pui dan po adang zel dona huaisen le rin om taka kan om poimo general election kan machon tura party chunga kan ti tur theu kan sha tangai ni
pathianin arwate chopchuak tur hian mipuite kan film khura pathian kan ron atul hle mirin omte shwai turin mirin ombok an ron thlang mai thin chuwangin kan ramin mirin omle dik shwai tu kan nei theinan rin omle hwai sin takin i om zelang atibok Serchhip ZPM block political training nei hi puvi rozam liana president ZPM block in kai shwain training honna puar zakapa vice president in neya PUAH thangtluanga NCM in lom thu soina in hun akharani voin khan rangvamual BSUP-AH Green Mizoram Day Polin legal awareness campaign nei ani he huna hian no pangte chanvo chungchanga zona siamani athupuya reaching the unreached interacting with and observing children and adults in the BSUP sector wa ani Green Mizoram Day Pola legal awareness campaign nei ta khiana tumber chu no pangte dikna chanvo te ngai tha sakan ni MT le no pangte chu ti nomna an ni MT te no pangten andon turang ham thatna andong MT shat saktura zona siama zirchiana BUATSAIH sakania hehun hi State Legal Service Authority le Government Mizoram Law College student train khat internship timek ten ahu HOVIN an BUATSAIH ani rangvamual BSUP-AH hian chung ko sang in anglo tak le tun ma la cheng ho ngai lo te ba ka mun sang atanga he mun pan khom an ni awangin dan le shai hi atang kai le zwal tura be se ani sarkar in mi har sa ti ta na athlon na chen na tur mun asyam sak BSUP-AH hian no pangte pwal big dan le shai in zirtir na nein puar vanlal ena MJS Member Secretary State Legal Service Authority to resource person ni in dan le shai thupui mangina zirtira voina legal awareness campaign hi pukelel ro puya SLSA na kai shwaya puke vanal nei puya Government Mizoram Law College chuan lom thu soin hun akharani he program ba ka hian Green Mizoram Day Polin thingchak engmazat phun ani bok voin khan Green Mizoram Day sangni somni pani chu Chief Minister HOVIN MINECO manani thupuyetan thingphun la tuina siam ro ti ni in thingphun na tlang an nei bok Green Mizoram Day sangni somni pani Polin tu kin khan EFNCC Department BUATSAIH Chief Minister HOVIN MINECO aizola thingphun ani kumin Green Mizoram Day thupui hi thingphun la tuina siam ro ti ani MYC hall in khom BUATSAIH ni in kang meiven konga in elna state level fire prevention award ta district ti thaber pathum te hne na le district level lo man semani bok Chief Minister chuan he in khoma hian thu soin Green Mizoram malak na kumenge mozat local pui to chu omjenei takin ra thatak chhoin zaw zok le ngaiven lo zok alo ni chhozel adu sak thu asoya Mizoram tishing thatu le thingle ma hum halzel no konga ti tak na nen tho apoi mo thu soin kan thing phun te hi a ming chawa phun mai lovin anung zui nge turin thing chiak thlan uluka ngai thu te nimin adibral mai lo na hung na uluka thli thlai zui apoi mo thu te atar lang Chief Minister chuan tunlai khovela abik takin ram mason na konga nufual zoka environment hum halna le economy ti mason na chungchanga ruam man na fel fai taksia ma poimo thin thu soibok Chief Minister chuan kumin Green Mizoram thupui chu thati thu soin tuina thatak kan nei te hi hum halzui lo chuan lakang mei thei an ni awangin ati chetu kan ni lo nan tanrwala poimo thu soya kan ram hi athat lo na lai du thu sam lo na lai soitur langsar taka om lain achalai le afak om lai om cheu ti shereng chungin achalo lai te mani theina zon chewa siam thatura penin zoram mason na turin thei top chhat LAWMPUI turin mi pui aso mani Environment Forest and Climate Change Minister Puti Jelal Nuntluang chuan Mizoram thingle mau nungcha hum hala ti changtlung konga mi thanem ngai tak an pung chhauzel ni asia thu soin lom omati a khovel sikle sa dang lama wangin harsatna khovel pumin ato thu soin Mizoram nge po tui na alo kan chhotel tel dan asoya kumha salama ro tuitla kharlai taka kangmei na sa taka chwa thu soin kumina chuan khatiang thil athleng talo chu alom omralin tiang chiat na hi athlen to lo nan mishing lamin kan thil ti thei chin kan environment hum hala tuina din thar chu kan ti ve mak mo ani thu asoya Forest Department in hachop asiam sang te atar lang boka Forest Minister chuan Green Mizoram Day hi changkai taka ngai twa na thar nen mang turin acha ani voinin khom hi PCCF pu Jitindra Kumar chuan kai shwain
pulal tlan hlua zathang hnen atangin report ngai thlak ani a Conservator of Forest Central Circle Pilal Ramoi Sai Lo Chuan ceremonial planting chungchang soifiana nein APCCF pu RS Sinha chuan lom thu soin hun akharani thingphun na mun hi MINECO site G4 MYC office chaka ni in tlaizong le herse tiak phun ani Voina District Level Fire Prevention Award dong tu te chu pakhat na Serchhip District pahni na Champhai District Pathum na Aizawl District Village Level Fire Prevention Award dong tu te pakhat na Samlukhai pahni na Khopwar Pathum na Lungsum le Mau Buang te ni in henglo man te hian citation le poi safai pakhat na in cheng singa pahni na in cheng sing thum le pathum na in cheng sing hi akeng telani Human Resources Development Board Vice Chairman L.THANGMAWIA'N MBSc Noya Mathematics le Science Topper te CHMUN STEM Proficiency Award Distribution hun HMANPUI Voin chunu khan Science Teacher Association of Mizoram STEM bin BUATSAIH HSLC le HSSLC a Mathematics Science Subject Topper te STEM Proficiency Award lan na hun School Education Conference Hall Education Center Treasury Square ni chu HRD Board Vice Chairman L.THANGMAWIA'N chuan khwalian ni in HMANPUI zofa ti zinga scientist le mathematician ro pui tak tak kan om tama hun to le a namdang ten hemi konga mingkal phel tui to le a civil service a lut tura kan be na sat ang tluk bokin scientist ro pui tam tak nei tura tan na sa zo ka kan lak angai ani ti PUTHANGMAWIA'N chuan zirlai thiam theile taima STEM Proficiency Award dong tu te LAWMPUI thu soin tuna topper anni na hi vongnung zela scientist ro pui India ram le khovel hwa pangpo a mithiam bik anni thei thu le chutiang chu zoram mamo ber te zinga mi ani to thu shilin ram le namta na thiam na lam a tan la sau sau turin afuya Mizoram hian MBSc Science le Mathematics topper te atangin BSUP-AH na sang takane thu le hun local zel tura an ne na changa hlotlin na ro pui tak BSUP-AH na alo thliring thu asoi bok PUTHANGMAWIA'N chuan zofa te zinga India ram le khovel hwa pangpo a langphak scientist le mathematician kan la nei tlem hle a le khathiam theite ni tura anol pui anga kan du ber ni lang chu civil service lamte ani ma seram maso na tak tak thlen theina na tangkai ber te chu scientist te ani kan mamo kop bu le bal kan thar chwa theina te kho le thil dang zopa mil kan siam chwa theinan te kan ram thing le mau tangkai zo ka song bol ani theinan te ram hmul dam doi song bol nan te kongpui thazo kan nei theina tur le kan mamo tam takte science thiam na manga kalpui atul tak zetani ti he award sem na hun hi R.LALRINAWMA President Stamp in kai shwaya MINECO Joint Secretary Stamp chu Master of Ceremony ni in topper som paruk te hne na award thi lanani a award hi mi in phalte thokhom ni in citation ba ka sumfai akeng telani he huna hian award dong tu te hi sumpai tho tu donor ten thuan soya Puzau Thanliana General Secretary Stem chuan lom thu soin hun akharani katizong kha chanchinthar kan ti chwa theite ani e